الفصل التاسع فصل النف هنا يوتين الإيمان في قمدنقل برسالة محمد نلا دونغال صلى الله عليه وسلم. يؤمن المسلم جلدون وقمدنا يهولو بأن النبي وند أن باجو الله الأمية هم بالنجو كويته أمي انفريدون كالقرآن انفريدون كدك دفتغا نكيل بي كواد مواتا ويندو دي واتا جانغو دي كويته أمي. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المنحدر يلتد من صلب إسماعيل إمود ديكيكي النبي إسماعيل بن إبراهيم خليل جاتك الله عليه السلام هو عبد الله كجيادو الله ورسوله كونلاد الله ontigi fama wonde arsalahu Allah nelimo ila kaffati nasi fade dendanangal yimbe ben ahmarihim bodejo e mabbe wa abyadhim e danejo e mabbe e balejo e mabbe fu wa khatama utimminiri bi nubuwati sabu annabako makongun annubuwati annabakuji hedditiddin wa bi risalati utimminiri nelal makongal ar-risalati nel hedditidden fala nabiyya ba'da wala rasul annabajo ala baaw nelado kadi ala baaw mabbe ayyadahu alla sembinirimo bil mu'jizati mu'jizaji wa faddalahu uburni wa kadi ala sa'iril anbiya'i hore dendanangal annababe hedditibben kama faddala wano burdindini ummatahu mofte makko den ala sa'iril umami edo dendanangal mofte hedditibben farada alla farli muhibbatahu yidugol mo kanko nelado wa awjaba o waddini ta'atahu doftagol mo wa alzama o nganni jama mutaba'atahu jokkugol nelado wa khassahu o hirtinani nelado bi khasa'isa kirtinale lam takun delatanaki li hadin hayy e goto siwahu siwana nelado minha hino e majji al wasilatu jokkorgal ngal wal kawsar e tiangol kawsar ngol wal hawdu e wendundu wal maqamul mahmudu e darorde yettini ndembi mana ko place no kadargal ko darido do wote fata ko darido do wo intervenanta tagorande ko kanko tunnelaado on ko hertinana dido fo wadalika dun non no famura lil adillati naqliya wal aqliya sabu dalilaji egga din kal qur'ana e ka sunna e itta din ka haqqille al atiyati araydi do ni hande kadi en firata al adillatu naqliya wal aqliya paske dambugal kala haray dum hino don al adillatu naqliya dalilaji egga din kal qur'ana e ka sunna awalan aranun dum shahadatuhu ta'ala ko seedi tagol mo kanko Allah teddudo to don wa shahadatu malaikati seedi tagol malaika beedi tibbe lahu wonande mo kanko nelaado sallallahu alaihi wasallam bil wahyi fi o wahyu fi qawlihi ta'ala ender dalal makko lakinillahu sukuni tun Allah yashhadu mo seediti bima anzala ko jippin ilayka faade ma kanko Allah ko seede haysi yimbe hedditi be yeddi anzala o jippinirinde bi ilmi sabu gandal makko wal malaikatu malaika bedditibben kadi yashhaduna be seediti si kambe hedditibben be yeddi wa kafa billahi shahida Allah kanyum o yoni seede saniyan dimunno ikhbaruhu ta'ala ko humputugol mo kanko Allah tedduto don an umumi risalati fi hubutugol nelal makko ngal wa khatmi e timminirgol nubuwati annabako makko ngon o wujubi e waddagol ta'ati doftagol mo muhibbati e yidugol mo wa kawni e latagol mo kanko nelaado khataman nabiyina kanko timmode annababbe fi qawlihi e der dalol makko kanko Allah jallat qudratu ummotaga mum mawni o dali ya ayuhan nas qur'an onnon en ala dudude firde makka deftega ko fi hon dum hande wobbe go landoto ko hon wadi si ala firede andon en wadino tafsir qur'an en firino al qur'an donc e der ayaje de hawreten den e mudum ka deftega ko kala jial tawngal firo maggal on no satti ma firo maggal on hino metti yubbindirde halfere baawre de maye sonnen ko dum don ton ko fireten ko diti kon en fejjay bi maana ka economy sugol tamme den on Allah dali ya yohannas kono yimbe kadi ja'akum gomdi ari on ar-rasul on laado bil haqq min rabbikum imma ka jom fa aminu gomdine khairal lakum ko dum buri mo yande wa fi qawlihi ya ahlal kitab qad ja'akum gomdi ari rasuluna yubayyinu lakum yubangina no ala fatratin edo tajontinal be mana annabajo hino fejji goddo go aral ko duwete tajontinal min ar-rusuli morde na labe anta qulu fi wa tawyoy menen ko adi men gomdina ma ja'ana ko ba aral men min bashirin wala nadir
faqad jaakum gomdi yari on joni bashirun wa nadhirun. Wa fi qawli wa ma arsalnaka min liralima illa rahmatan lil alamin. Wa fi qawli huwa alladhi kanqallani wa ba'atha min fil ummiyina ender ɓeɗo humen binneɓe ɗum ko arabu ɓen hari on say ɓe windata ɓe jangata rasulan nelaɗo min hum jeyaɗo e maɓɓe yatulu alayhim mo janganaɓe ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa in skoni kanoɓe latinoke min qabilu ko adi nelaɗo nelede maɓɓe la fi dalalin hari ɓe nder majjere mubinin feñude. Wa fi qawli tabaraka wa ta'ala muhammadu rasulullah darale muhammad ko nelaɗo Allah de ay so tawi woni ɓe yeddi ɗum ɓe hoolaki kamɓe heferaɓe ɓen. Wa fi qawlihi tabaraka alladhi mawni oɗo Allah jo nazzala alfurqana jippinɗo nde sendirde gonga e fenade ɗum woni alquran ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Wa fi qawlihi ma kana muhammadun aba ahadin muhammadu wona baba goto min rijalikum immorde worɓe mon ɓen kono ko honɗum walakin skoni rasulullah wa khataman nabiyyin. Wa fi qawlihi iqtarabati saa darngal ngal ɓattike wan shaqqal qamar lewru ndun sekike. Wa fi qawlihi inna a'tainaka al-kawthar wa qawlihi wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda wa qawlihi asa an yab'athaka aray immintina ma rabbuka jomma e maqaman mahmudan e darurde yettinine de. Wa qawlihi subhana ya ayyuhalladhina amanu atiullaha dofte Allah tu rasula doftagol nelaɗo jaka doftagol nelaɗo ko wajibi ko farilla mo Allah farli e hooreme. Qul wa fi qawlihi qul wi'u in kana silatike aba'ukum ko babiraɓe monɓe wa abina'ukum e ɓiɓɓe monɓe wa ikhwanukum e nene gotoɓe moɗon ɓe wa azwajukum e sonnaɓe moɗon ɓe wa ashiratukum e gorol mongol bi mana musidal mongal wa amwalun e jawle iqtaraftumuha ɗe faggiti ɗon ha heɓi wa tijaratun e commerce mon takshawna mo hulɗon kasada ha bonugol mum sabu ɗuɗugol makko wa masakinu e hoɗanɗe mon tardawna ha ɗe wela ɗon kuɓeje labaɗe si tawi ko ɗi piiji ɗo ahabba ilaykum ɓura yiɗede jungo mon ko ɗi ɓurani on minallahi di Allah wa rasuli e nelaɗo makko wa jihadin e haɓugol jihad fi sabili fi ɓantugol law dina makko kam fatarabbasu awa haray habbite hatta ya'ti Allahu bi amri ha Allah adda yamirore makko nen ɗum woni lette ko andi golɗen ko Allah e nelaɗo on ɓurɗa hanude yiɗude di ko woni kon fof ko ɗum hanɗa teddinde hittina fi mum ɓuri piiji ɗin fof. Wa fi qawlihi kuntum on latike khayra ummatin ukhrijat linnas. Wa qawli wa kadhalika konni ja'alnakum min waɗiɗo ummatan mafta wasatan hakkundeje litakunu fi yon wonu shuhada a seydi toytoɓe ala nasi e hoore yimɓe feƴƴuɓen wonde annabaɓe maɓɓe ɓen yottini wonde annabaɓe maɓɓe ɓen yottini wa yakuna rasulu onon kadi nelaɗon laato alaykum e dow mon shahidan seede. Wa qawli la ilaha illahu wa qawlihi ta'ala qul in kuntum yetoɓe muhammadu sollatike tuhibbuna Allah ɗon yiɗi Allah fattabi'uni jokkela min muhammad yuhibbukumullahu Allah on yiɗan wa yaghfir lakum wa yafon e dunubakum bakkatuji mon ɗin jaka sarti fiyo Allah yiɗu en jakoyen yiɗuni laaɗo jokkenmo. Salisan ikhbaru wumputugol mo kanko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam an nubuwati fi annabaku makko gon wa khatmin nubuwati e timmirgol annabakuji ɗin bi ha sabu annabaku makko ngun wa an wujubi ta'ati e gay waɗɗagol ɗoftagol mo wa umumi e huɓutugo risalati nelal makko ngal fi qawlihi e nder mako makko kanko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam o may kanko nelaɗo ana nabiyu min komi annabajo la kadiba wona fenande ana bun abdul muttalibi min kom ɓiɗɗo abdul muttalibi. Wa fi qawli inna abdallahi andeno maccuɗo Allah o jiyaɗo Allah wa fi qawli e mako mabɓe inni min abdullahi kom jiyaɗo Allah wa khatimun nabiyyin. Wa inna adama andeno adama lamu jandalun ko sortaɗo fi tinatihi e nder lopal makko ngal. Wa fi qawlihi e nder mako makɓe inni min abdullahi komi jiyaɗo Allah wa khatimul nabiyyin komi timmode annabaɓen. Wa inna adama andeno adama lamu jandalun ko sortaɗo fi tinatihi e nder lopal makko ngal. Wa fi qawlihi e nder mako maɓɓe kadi mathali ande misal angal no wayi wa mathalul anbiya e misal annabaɓe heɗitiɓɓe min qabli ko adila ka mathali rajulin no wayi misal wano aden wano gorko bana baytan o maha suudu fa ahsanahu o moƴƴinandu ha ndu moƴƴa o jammalahu o labinandu ha ndu laaɓe o kelɗinandu ha ndu kelɗa illa mawdi'a libnatin sona embere ka birikiri tun wawata wonde
nyappe ha moƴƴa fo muɗum yeɗɗine ha heddo luro hun embere ka birikire woni ta ko ɗon tun heddi uddaka ko ɗon tun heddi rigilaka andi non ɗon sabu nden mankugol nden birikire wotere ɗon ndiyam natay nange natay hendu natay nduggu natay kulluy natay kono ibnu adama natta fajala nasu yimɓe ɓe wonta yatufuna heɓe jinda wango bihi e nder sundum wa yajabuna lahu ɓe ha wondu sabu ko ndu golli ndu laɓa ndu kelɗi kon kono wa yaquluna ɓen modi halla wudiyat hadihi libuna hanno o waɗa nde birkire hanno udda kun jolkunɗa ɓe mana tako kun ella on ko fandu kuyo kono si kun ɗon kadi alara e sundu wonandu suudu ɓe maki awa fa ana lebuna komi woni nden birkire landande ɗon komi woni ko labini ko hedditi kon kelɗini ko hedditi kon ko sabu an waɗi ha piiji hedditiɗɗi woni garante laba kelɗi wana khatamun nabiyin komin timmode annabaɓen wa fi qawli walladhi mi woni ɗon nafsi bi yadihi mo kiya woni e jungo mum la yu'minu gomɗintaɗo kom goɗɗo e mo hatta kuna ha mi laato ahabba ilayhi hara miɗo ɓura yiɗede ka makko min waladihi diɓiɓɓe makko ɓen wa walidihi e jibinɓe mo ɓen ta ko min ɓurani mo ɓen ɗon fo muɗum wono aya qur'an on ardiri non nane ko wano noon kadi ɓe maake kamɓe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wannase yimɓe hedditiɓɓen ajma'ina ɓe dendangal wa qawlihi kullukum on fop yadkhulul jannata on naata aljanna illa man abasi ona on saliɗo qalu ɓe wi nelaɗo man yaba kombo saloto ya rasulullah qala nelaɗo maki man ata'ani kala ɗofti dolan ko on jaɓi dakhala aljannata o naata aljanna wa man asani kala yeddu dolan fagada ba aray gomɗi kon ɗon ko sali en andi ja ko yiɗugol nelaɗo ɗofto nelaɗo sabi binata natugol aljanna yalla waɗi en yiɗuɓe nelaɗo ñentini nelaɗo wa fi qawlihi woni e mako maɓɓe inna risalata ande no nelal ngal wa nubuwata annabako ngu kadi en qatatu gomɗi taƴi fala rasula ba'di nelaɗo ala ɓawan hande kadi wala nabiyan wona annabajo wa fi qawlihi fuddiltu mi ɓurdindinama mi ɓurnirama alal anbiya e hoore annabaɓe hedditiɓɓen ɓe settin piiji 6 o teetu ko woni ɗum mi okkama jawami alkalimi kalam moɓidirde haalaji ɗi woni alqur'an wa nusirtu mi wallirama birru'bi kulol mi mana hakkude en ayɓe am ɓen bi mashirati shahri nokkugo hiɓe ɓeyditi ɗum ka yarete lewru sayno hakkunde en ayɓe am ɓen haray kaɓe woni toon hiɓe hulilan haray kulol angol hino ñoƴƴiɓe toon wa hillati li dagina namalan kadi lagana mo jawli kon hoyri annabaɓe hedditiɓɓen si ɓe haɓi jihadi kala jawli ko ɓe heeɓi koye ɓe sunnu wa joylati li waɗanamalan al ardu leydi masjidan julirde wa tahuran e laaɓu ndi ɓe annabaɓe hedditiɓe ɗiya dinaji feƴƴunoɗi goɗɗo julata sowona ka julirde wa ursiltu min elama kadi ilal halqi faade tagu mum kafatan ngu dendangal ɓe nelaɓe hedditiɓe kala koye fami mum on nela wa khutima bi timminirama sabu an annabiyuna annabaɓe hedditiɓɓen wa gawli e mako maɓɓe ɓe maki man ata'ani kala ɗoftidolan fagad ata Allah aray o ɗoftike Allah wa man asani kala yedudolan fagad asa Allah aray o yeddi Allah wa man ata'a kala ɗoftiɗo amiri yamirowo an fagad ata'ani aray o ɗoftikelan wa man asa kala yeduɗo amiri amiru an fagad asani haray o yeddilan wa gawli e mako maɓɓe innal jannata anden aljanna hurrimat o harminama ala al anbiya'i kulluhum e hoore annabaɓen fab hatta adkhula ha minata tawmi muhammadu siɓe naata wa hurrimat harminama kadi alal umami e hoore moftanuji hedditiɗɗin fof hatta tadkhula ha naata e makko ummati mofti an jaɓuɓe komi wi'i kon acci komi haɗi kon si kamɓe kadi hedditiɓen ɓe naata wa qawli e mako maɓɓe ida kana silatuka yawmul qiyama kuntu mi wona imam al anbiya ko mi wonata imamu annabaɓen fo wa khatibahum ko mi wonata yewto maɓɓe on bimana porte parole maɓɓe on e wa sahibu shafaati ko mi wonoyta jonte foore maɓɓe nden wala fakhra wona mantinon wa qawli sallallahu alaihi wasallam e mako maɓɓe ɓe maki ana sayyidu waladi adama ko mi won ɓiɓɓe ko mi won hoorejo ɓiɓɓe adama ɓe yawmal qiyamati nyande dargal wa awwal
wa awwal man yashaqu anhu ko min kadi wonata premier mo sekanto ɗum alqabru qabru on mi yalta si qabru jeedi tiɗɗin seko yawmal qiyamati ñande dargal wa awwalu shafi'in ko mi woni premier landotoɗo tefore wa awwal mushaffa'in ko mi wonata premier jonneteɗo tefore yo tefan. Allahu akbar. ya Allah ko en tefore ne laɗo. Allahumma amin. رابعا يكون شهادة التوراة كسيدي تقول توراة والإنجيل إنجيلا ببعثته سبو نلقل مكان كن لا صلى الله عليه وسلم وبرسالته سبو نلا مكون ونبوة أنباك مكوكو وتبشيري weltingol humputugol legoy kullun kala min Musa ila annabi Musa wa Isa ha Isa ɓeɗo fo hino humpiti ka defte maɓɓe bihi fi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam. wa ta'ala Allah dali fima hakaw fi konko filli ɗum an Isha ko ƴetti Isha wa idh qala Isa ante tuman annabi Isa ma kanno ibn Maryam ɓiɗɗo Maryama o tumande o ma kanno bani Israil inna rasulallah nde nelaɗo Allah on inni wonde mi rasulullah kom nelaɗo Allah ilaykum ha emmo musaddiqan komi gonginɗo kadi lima bayna day kon kontri yesan min at-tawrat imma de ka tawrata mubashiran komi weltino wa nadiran wa mubashiran komi weltiniro wa alego komi humpitowo komi andino bi rasulin fi nelaɗo go yatino ara min baadi bawa ismu inde makko ne Ahmad ko Ahmad e Muhammadu e Mahmudu den do inde tati fof ko gotum hurufuje den fof ko nayi firongon fof kadi ko yettini dum. wa qala ta'ala alla dali alladhina ben yattabi'una jokkobe ar-rasula nelaɗo annabiyahum binnejo al ummiyahum binnejo alladhi yajiduna mo be tay fi mo maktuban no winda indam kama beton fi tawrat ka tawrata wal injil ya'muruhum himo yamiraɓe bil ma'ruf ko moƴƴo wa yanhahum waɗaɓe anil munkar wa yuhillu lahum himo daginanaɓe at-tayyibati laaɓuɗi ɗin wa yuharrimu alayhim himo harminanaɓe al-khaba'itha suɓuɗi ɗin. wa jaa no ari fi tawrat ka tawrata sawfa uqimu lahum araymi imminanaɓe nabiyan annabajo mislaka wawɗo no wawɗani min bayni ikhwani hara ko jeyaɗo noon ender musiɓɓe maɓɓe. waj'al mi waɗa kalami haala an kan fihi ka hunduko makko wa yukallimu o wowla on say bi kulli shay'in kala wonde ko faala wolude kamɓe sikke maɓɓe ɗum. waj'alu mi waɗay kalami haala an kan ko Allah woni dalde fihi ka hunduko makko wa yukallimu o yimmo o yewta ɓe o waajoɓe bi kulli shay'in kala hunde ko duwa waajede kon amurhu bi ko mi yamirimo wa man lam yuti kala mo ɗoftaki kalamahu haala makko kan alladhi kan haala yatakallamu bihi ka o yewtata on ɗum bismi sabu inde anne fa ana min kadi akunu mi laatoto almuntaqima lettowo min dalika immurde ɗum bimana yottantoɗo on tigi ɗum. fa hadihi bishara nde ɗo humpitande fi tawrati wonde ka tawrata aliyawma hande tashhad nde tun no wawi en seedintinanade bi nubuwati nabiyina fi annabaku annabajo meɗen o wa risalati e nelal makko ngal o wujube waɗɗagol ittiba'ihi jokkugol mo wa luzumi e waɗɗagol ta'ati ɗoftagol mo wa min hujjati no jeeya hujjaji wa hiya ɗum ɗo hujjatu ko hujja alal yahudi e hoore al yahudu wa in tawwaluha istayno ɓe firiɗe ɗo defte wa jahaduha ɓe yeddiɗe. fa qawluhu ta'ala dalo Allah to ɗon sawfa uqimu araymi immina lahum wonande ɓe araymi imminana ɓe araymi nelana ɓe nabiyana annabajo yashhadu ɗum hino seedito bila shakkin ko alda sikki o linubuwati fi annabaku makko ngon kanko nelaɗo Allah sallallahu wa risalati e nele makko ɗen sallallahu alaihi wasallam. id ko waɗi almukhatabu yewta ɗon ha huna ɗo Musa alayhi salam ko annabi Musa wa huwa onno nabiyun ko annabajo rasulun e kadi ko nelaɗo waman kana ka Allah laatiɗo mithlahu e sifa makko mo tata Allah waɗi sifa annabi Musa feere o ala fa waray on ɗon kadi nabiyun ko annabajo wa rasulun ko nelaɗo. wa gawlu mako makko o wiɗon min bayni ikhwanikum hara ko jeyaɗo hakkunde musidɓe monɓe sarihun ɗum kadi ko feeñu ɗum fi annahu wonde no kanko Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Muhammadu wa qawluhu e konngol makko ngol wa aj'alu
wa qawluhu e kongol makko ngol ka o daali ɗon kanko Allah wajal mi waɗay kalami haala an kan fi ka nder hunduko makko la yantiqu tawa wawata wolde illa alayna wajal mi waɗa kalami haala an kan fi ka nder hunduko makko la yantabiqu ɗum ɗo hawtondirali ɗum ɗo moftali ɗum ɗo hawrondirali ɗum ɗo fottali illa ala nabina sona hore annabajo meɗen muhammadu sallallahu alaihi wasallam lianna sabu kanko huwa alladhi ko kanko on yaqura janguɗo kalamallahi daalol Allah ngol wa yahfazuha o reeni o hunjingol wa huwa alqur'anul karim ko ɗuni alqur'an wa qawlu e mako makko yukallimuhum kanko Allah subhanahu wa ta'ala o yewtoyaɓe bi kulli shay'in kala hunde shahidun ndew seediti e muɗum kadhalika ko wanno id ko waɗi annabajo Allah sallallahu alaihi wasallam takallama o yewti bi ghaibin fi piji wirniɗi lam yatakallam bi ɗi tawata yewtali fi muɗum nabiyun annabajo siwasi wonama kanko akhbara o humpiti bi ba'di yoga ma kuni piji latoytoɗi wama yakunu e konko laati fo muɗum ila yawmal qiyamah ta ñande dargal ko ari kon fop lurrali tawi kono wi'ira noon kono woni no ardiri wa jaa hen ari fi tawrata ka tawrata mana suhu konko tata ƴiyal munno e mum bi mana lasili munno e mum ya ayuhan nabiyyu kayo annabajo Allah inna min arsalnaka min nelima mubashiran ka weltinowo wa nadiran ka hulɓinowo kala jokkuɗo ko boni wa hirzan ko a howowo kadi ayna lil ummina humen binneɓe ɓe wata winde wata jangoɗe ɓe hatta anta abdi an ko a jeeyaɗo an wa rasuli ko a nelaɗo an sammaytuka mi innima almutawakkil holorɗo Allah ko ɗoni o ɗorin inama laysa bi lafzin wonali e konngol laysa bi fazzin hara wonali ñaaɗuɗo wala galizin wona sokotoɗo ɓernde wala sokhabin wona sonko fil aswaqi ka marseji tawa hino jinda ɗum ton wala yadfa'u sayya o duñirta kadi bone bi sayyati bone bi mana o yettorta bone walakin skun yaafo mo yaafo yasfa'u mo ɗurno yaghfiru mo yaafo walan yaqbiduhu Allah subhanahu wa ta'ala walan yaqbidahu Allah tamatamo ko ɗuni Allah waratamo legoy hatta yuqima ha o ñinnira o darna bihi sabu makko almillata dina al arja woñika an yaqulu fi tabi'innu la ilaha illallah ko ɓay min jonnalima Allah subhanahu wa ta'ala bi an yaqulu ende ɓe wiyata la ilaha illallah fo yaftahu be Allah subhanahu wa ta'ala uddita e sabu ɗum ayunan gite omo yan wumude wa kadhalika ko wano ni wa adanan kan afwan wa adanan e noppi on acca yakke jemma on towi moƴƴa ko ɗum yo ton hino wasi ngongure nden foolay seeɗa Allah udditiri sabu makko kadi wa adanan e noppi summan faaɗuɗe o quluban e ɓerɗe ghalifan welsindiɗe wa jaa hino ari fiya nder majje aydan kadi hum awaruni ay ɓe hodilan waghdabuni ɓe monirilan bi mabudatim rewetiɗi maɓɓe ɗi albatilati merenteji ɗi wana min kadi ugiruhum mi moninirayɓe mi janforayɓe bi gayri shabin ko alda e leñol wo wabi shabin e sabu kadi leñol mi moninirayɓe kadi leñol jahilil majjungol ngol anda hay hunde ughdibuhum ko ngol won min kadi kom tikkinirtaɓe mi moniniranaɓe fa qawlu makko dal makkanko Allah wa bi shubin e jolol jahilin majjuɓe ngol woni e mum sariŋol ko feeñugol annahu wonda ko ngol ashabu ko ɗum woni